Ćao svima, danas ćemo da pričamo o jednoj puno zanimljivoj temu, a to je YouTube zarada. Prije da počnem da pričam, hoću da vas kažem da su ove detalje 100% tačni. Prvo što hoću da vas kažem, ukoliko ste iz Balkana, a snimate na engleskom jezikom i vaše preglede su iz stranstva, onda vaša zarada je veća. A ukoliko snimate na srpski, hrvatski, crnogorski, bosanski jezik, a vaši pregledi su iz Balkana, onda ostanite do kraju klipa. Tako da krenemo. Ovako. Država na Balkanu preko koje se najviše zaradi je Hrvatska. To će vam pokazati ova slika. Ali u prosjeku od svakih 10.000 do 15.000 pregleda se zaraduje $1. Ove statistike koje sam vam ispričao su ako niste direktan partner sa YouTube-a, kao što i većina youtubera nisu. Tako da presmetujte sada koliko zarade velikih youtubera. Naravno, šalim se. Pa ja mislim da sam ispričao najbitnije stvari o zaradu. Tako da vidimo se u sljedećem klipu, a do tada uživajte u nastavku ovog klipa. I ne zaboravite da ostavite like, subscribe i share.